tariki ya 23 Werurwe ishingiro ry'amavuko ya M23 wari umunsi w'akanyamuneza, umunsi w'ibyishimo nyuma y'imyaka myinshi umutekano w'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo warahungabanye. Byari ibyishimo ku banyekongo bavugaga ikinyarwanda cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi, kuko bari bizeye ko kera kabaye bagiye gutekana ntibongere kugirirwa nabi. Ibi byari ibyumviro by'umunyekongo wamenyeshejwe n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda, agahungira muri pariki ya Virunga nabwo ikamusangamo akisanga mu gihugu cy'abaturanyi. Ibyo byaraniwe n'abarwanyi b'umutwe wa politike n'uwa gisirikare wa CNDP bari bamaze imyaka hafi 3 barwana n'ingabo za RDC ndetse na FDLR. Tariki ya 23 Werurwe 2009 leta ya RDC yari ihagarariwe na minisitiri ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga n'akarere Raymond Tshibanda, na CNDP yari ihagarariwe na perezida wayo Dr Desire Kamanzi. Byasinyiye mu mujyi wa Goma amasezerano y'amahoro. Kugeza kuri aya masezerano byagizwe mu ruhare n'abahuza babiri aribo Olusegun Obasanjo wari intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, na Benjamin Mupaka ruhagarariye akarere k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Dore uko amasezerano y'ibyiringiro yasinywe. Mbere y'uko aya masezerano asinywa, CNDP yagenzuraga teritwari ya Rutsuru, Nyiragongo na Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Yari imaze iminsi igaragaza ko yiteguye kurambika intwaro mu gihe leta ya RDC yakwemera gukemura ibibazo byayo. Muri aya masezerano Dr Kamanzi n'itsinda yari ayoboye bemeye ko CNDP isenywa mu rwego rwa gisirikare igahinduka umutwe wa politike wemewe n'amategeko y'igihugu. Leta ya RDC yemeye ko abasirikare ndetse n'abapolisi ba CNDP binjizwa mu nzego z'umutekano w'igihugu kandi amapeti bari basanganywe akubahirizwa. Ibi byari bisobanuye ko umurwanyi wari ufite ipeti rya generali nka Bosco Ntaganda n'uwari ufite irya koloneli nka Sultan Makenga bagomba kuyagumana mu gisirikare. Impande zombi zemeranyije ko kuba mu mahoro muri RDC nk'abanyekongo ari uburenganzira bwa buri wese. Zanzuye ko impunzi z'abanyekongo zangiye mu bihugu by'abaturanyi zicyurwa bwangu zigasubizwa mu mitungo yazo kugira ngo umutekano w'impunzi z'abanyekongo zisubire mu gihugu cyazo ubungabungwe. CNDP na leta ya RDC byemeranyijwe ko hashyirwaho urwego ruhuriweho rushamikiye kuri polisi, Community Policy mu rurimi rw'icyongereza. Muri rusange aya masezerano yaragizwe n'ingingo 16 zose zagombaga kubahirizwa. Kwera tariki 23 Werurwe 2009 umuryango w'abibumbye wa Afurika yunze ubumwe bw'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari niyo yari gukurikirana iyubahirizwa ryayo. Dore uko M23 yavutse. Abarwanyi ba CNDP binjiye mu nzego z'umutekano wa RDC nk'uko amasezerano yabiteganyaga, boherezwa mu kazi mu bice bitandukanye birimo Kivu y'Amajyaruguru, ariko nyuma mwuka mubi wongera gututumba. Muri 2012 Generali Ntaganda yashinze umutwe witwaje intwaro mushya ushingiye ku masezerano y'amahoro yo muri 2009 wita M23. Uyu mutwe wari ugizwe n'abahoze muri CNDP batahuzaga n'ubutegetsi bwa RDC. Generali Ntaganda yasobanuye ko impamvu we na bagenzi be bashinze M23 ari uko leta ya RDC yakomeje gutoteza abanyekongo b'abatutsi barimo n'abari benjijwe mu gisirikare kandi ko yananiwe kurinda umutekano w'abaturage. Uyu murwanyi yagaragaje iki kibazo mu gihe abanyekongo benshi bahungiye mu bihugu by'abaturanyi bari bakibirimo, abandi baratashye bongera barahunga. Ubu hari abamaze imyaka 30 bakiri mu buhungiro. M23 yazanye imbaraga nyinshi ifata ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru mu mwanya muto, birimo umujyi wa Goma wafashwe tariki 20 Ugushyingo 2012 nyuma y'amezi 6 gusa uyu mutwe uvutse. Amahanga yarahagurutse ubwo M23 yafataga uyu mujyi. Abakuru b'ibihugu byo mu karere barimo Joseph Kabila wayoboraga RDC bateraniye Kampala muri Uganda bamenyesha uyu mutwe witwaje intwaro ko leta ya RDC yemeye kubariza amasezerano yo muri 2009 bitandukanye n'imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu. Umutwe w'ingabo zidasanzwe ziri mu butumwa bw'amahoro mu muryango w'abibumbye muri RDC FIB wabagabyeho ibitero bikomeye ufatanyije n'ingabo za RDC. M23 yasenyutse mu Gushyingo 2013 barimo General Major Sultan Makenga bahungira muri Uganda
abandi bahungira mu Rwanda bacumbikirwa mu nkambi z'impunzi nk'abasivile. Reka tukwereke noneho uko M23 yagarutse mu isura nshya nyuma y'uko iyi ntambara ibaye M23 igasenyuka. Reka noneho tukubwire uko yagarutse mu isura nshya. Mu gihe abahoze ari abarwanyi ba M23 bari mu nkambi bakomeje kuganira na leta ya RDC kugira ngo yubahirize amasezerano y'amahoro nk'uko yabisezeranyije abakuru b'ibihugu byo mu karere. Umusaruro w'ibi biganiro wakomeje kuba iyanga. General Major Sultan Makenga n'abarwanyi be basuye muri teritwari ya Rutsuru muri 2017 gusa ntibigeze bahangana n'ingabo za RDC. Ubwo Felix Antoine Tshisekedi yajyaga ku butegetsi bwa RDC muri Mutarama 2019, abarwanyi ba M23 bagize icyizere ko we ashobora kumva ibyifuzo byabo, ndetse muri uwo mwaka bohereza intumwa i Kinshasa kugira ngo ziganire n'ubu butegetsi bwari bukiri bushya. Tshisekedi niwe yashyize intumwa za M23 ku cyizere, azisezeranya ko azashyira abarwanyi babo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe zizajya zimurinda, izindi zikajya kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu. Bamaze amezi 18 i Kinshasa bategereje kuganira nawe, ariko baramubuze basubira muri Rutsuru. Mu Gushyingo 2021 Tshisekedi yategetse ingabo za RDC kugaba ibitero ku barwanyi ba M23 bari bashinze ibirindiro muri Rutsuru, aho bari bategereje ibiganiro n'uyu mukuru w'igihugu. Intambara yari yarahagaze muri 2013 yubura ityo. Mu Kuboza 2023 havutse ihuriro ry'imitwe ya politike AFS, Alliance Fleuve Congo M23 ishamikiyeho, riyobowe na Colonel Nanga wabaye perezida wa komisiyo y'amatora ya RDC. Kuva AFS yashingwa, imbaraga za M23 zariyongereye. Ubu abarwanyi ba AFS M23 bagenzura ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru birimo umujyi wa Goma, Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Bukavu, kandi baracyasaba ko leta ya RDC yemera kugirana nabo ibiganiro bya politike bigamije gukemura ikibazo cyabo. Reka mushimire ukomeje kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho neza. Yabiguteguriye nkana bikugezaho. Nitwa Justin Mind Harerimana.